Tlo tlo se ba nyane hlabana ke kopa ke re tlo se ba nganyane solanka bazalwane abayo tlo se ke re tlo se ba hlabana kopa ke re tlo se ba abayo bazalwane ba ntse ba le dipasekeng tlo hlabana re tlo se ba nganyane fela man tlo hlabana ke na le plan man tlo ke mazohle bana man tlo se ba gore ke shebe bazalwane bazalwane bona ke le nshebeleng bazalwane gore ba teng ke na le njwetsa gore bazalwane ba teng kapa ha ba yona because ntho e ke tlo e buang ha e batle bazalwane ba be teng bo Judge Judy bo baahlodi bo ntho e ke tlo e buang ha e batle bani bo Dr. Noma bo this guy is a devil worshipper ke na hlebana ke la le tsenyane fela mana ke tlo nka live in 10 minutes a ke tlo nka le 10 minutes ke na ke batla especially those ba sa nyalwang ke na those ba sa nyalwang ba se nang direng ke natle ha ke le bone mos ke le kena sta la khatse those ba sa nyalwang tlongwa dimpo morolo awanyalo lorei ke batla ba sa nyalwang ba tle kwang tlo honhle re tlo bua ka speed pele bo Holy Land of the Holy Cross Choir ba tla hle ke na le ke la le teng nthabia re teng ke na he ka speed ke na novi untsu uthini pantsu namhlanje guys ke na hle ba sa nyalwang only ba sa nyalwang a ke batla ba nyetsweng ke batla ba sa nyalwang ke na man ka speed hle bazalwane bo Judge Judy ba tla be ba fihla ba sa fihla gore ba tla fihla re so qete ho bua man ba sa nyalwang only ke na ka speed hle yetsang 100 nyana moma yetsang 100 ke bue le lona ka speed ba sa nyalwang next and di video ena ke tlo store ke tlo delete di khona ke na ni sizohleba man ahle wena ngifune ke na yelo jana nhlema tota so thethang ka speed man abazalwane bazawude bafika bo baahlodi of Judge Judy ba tla be ba fihle ke so buile lo guys wa tsantse ke nahana mara ne ntse ke se ke le teng le ke teng ke nna tatenofi bana wa tsantse ke nahana mara atla dicela ukumanela shabangela lento hayi ifuna ndise ibatla kino into ai now ba sa nyalwang only ke batle ba nyetswe mix ntse ke nahana 98 95 man eketsang ke pase ka Rutanang shabang he ka speed ye a re bueng moramotho a ke la tswa ba mothagise mabane I mean mabane
o tlo tsoa go sana kre o zo vuka kusasa ne and then lona ba sa nyalwang ha le nahane re tutsaneng se tutsane re bone hore phoso e kae maru ya bona re bone phoso e kae because no man e basadi ba bangata ba batle mara ba nyalo so ke nahana hore o santse ke le tutse ke nahana ke le tutse ne ke nahana hore solanka mora o nyane ka vuki solanka mora wa motho a so tsoe tlohonhle batla ke le rumele location ke tlo le tutsa ke le tutse ke re gone o bona hore phoso ke eng wa bona mora motho ha so tsoe go sane ha tsoa re tla be re qetile ene go sane ha tsoa a kere o tlo re tshwarela o zo sixolela wa bona izono zethu zahlanjiwe re tla be se re le sekolo ai guys ke ena man ke nana re tutsane man ke le tutse kutlore ke le tutse kutlore ke ma bolokang a re ai e le gore ga o ba tutsa rona ba reng sa nyalang re dira jang le tla utlwa ka nna a kere ke le tutsetsa parta man ke a le tutsetsa nna ke mo tutsa ke utlwa gore o monate ke a mo tutsa gape ke utlwe ke tutse gape wa bona kore if o ntse le monate ke a o tutsa ke o tutse ke o davaze ga o le monate ke nne ke o tutse wa bona ke nne ke o tutse ditutse stadom lo mzuzu yo sengakabuyi ngexesha yo sengakafiki nna ne ke re tlonke tlo le tutsa hleng ke a kopa hleng tlonke tlo le tutsa wa tseba ka nna ba mohlo le lona batho ba sa betshweng le lona ba sa betshweng nina ba ngane ku imali ba sa betshweng tlonke tlo le tutsa ke tla le bolela hore wa ile sa ne o tšhelete qetile aba sotle ba zalwane ke tswele pele ke nne ke bua aba sotle ke nne ke bue doctor itse ke na le flu nyana ke nwe ntho doctor itse ke na and a re moruti ke Pinki a re moruti nna ke gona ke tsena Pinki ntse ke bua le batho ba sa nyalwa mna ene re bua ha monate bazalwane ba disikopana ba re judge wa bona ha bayo the judge Judy of the judges cross choir of judges ha bayo so ne ke re bazalwane mara a kore ke ba shebe ha bayo na ke ba shebe ne ke re Solanka na ne ke re lona ba qala mo kena batho ba sa nyalwang ke a kopa hleng mora motho a kre ba o thagisitswe maobane ba mbethele dizo wa bona o nyana mntu akaka
uzawuvuka kusasa utlotsuwa hosana. So no unyana umntakekho ngoku awunamura motho hayo othagisitswe ba mo thagisitse. So no ayo. So ne ke re before a tsoa ke be ke le tutsitse wa bona ke le davase ke a tutsa kore ke a tutsa ha so re ke etsa personal a ke etse ka bogopo ke temo a re ke temo zalwane blessed Flora amaruba tla mzalwane hle aliyo lona aliyo iyandi paseke hle wena mar blessed amanhle hal iya paseke hle mar amar lona le phidisa ka thata ma mabathethe stando so before Jesus Christ befika. So ke a litutsa and then kututse and then kututse Shobo Dr. Shobo tsamaya hle monna Shobo tsamaya man yo a lona nna ke tsebile batlammo Dr. Shobo tsamaya nhleng tsamaya baruti le ba pholoso le ba Kriste tsamaya nhleng ke remena business mo remena business. So moramotho o thagisitswe ne ba mo asotso moramotho ke batla ha gutla hosane moramotho a tsoa be re qetile requestant location ke lefe a fotek wena mojalefa fotek mojalefa fotek kitse le tlowe mona fotek mojalefa fotek yo mojalefa le artina kitse bazalwane habai kitse le skelatla mona haliyo fotek mar yo you need Jesus fotek mojalefa fotek yo fotek yo yo mojalefa lentina hore fotek mojalefa fotek mojalefa moja yo fotek yo mojalefa fotek re tlo ikopela mona fotek ke kene to profiling ya ha wena. Why don't you preach Jesus in your page? Why don't you preach Jesus in your page? Fotek arbe lona ba ntse re bua so mjalefa fotek man yo guys ke qetile hem ke tlo tutsa Jesu a gutla e tla re ha tsoa re tla be re qetile and then mhlomo tla ba sa bona nix mhlambi uzabe ngabonanga nix mhlambi ura tsibi arisho no I can't lose control. I'm right matsep ke sharp ne ke re fela fotek mjalefa because ke kupilore we are alone, there is no ba Kriste mon ne ke etsa video yena alone really bang and la le ke la fola ne le a fola ka ntle basna mobota o tlo tswa ka speed basna mobota abangana mobonda o tlo kena 1 2 3 watso 1 2 3 uyaphuma basna mobota 1 2 3 uyaphuma bana le mabota o tshwantse ke utlwa hantle lona ba vandalizitsweng asmosh
mamela nya lona ba vandalizitsweng if mabotao a will in intonga zase Jericho nina bangana mabonda bawo leilela dumela batho ba vandalize nina bavumile ukuthi batho ba vandalize 2 minutes ile kan watch 1 minute ndithi ndiyayifaka and ndiyayikhupha awusina le bota uyaphuma ka speed but ba tlo survive ke bana le mabota ke tlo ututsa and then ha ke qeta ututsa ha ke utlwa hore umnandi uyeza vieri ndizokututsa vieri uyabona ke nne ke ututsa kore ha o le mnati ke a ututsa and then hape kututse mara ba sina mabota uzakanye nje uyahamba lona ba sina ndwalls ba vandalizing once uyahamba uphumile once ndiyafaka ndiyakhupha ka speed kore ayitsinyelela ke ayikenya ka speed ya watsamaya Tsepiso, I'm wonder Matsunyani. I wonder Tompota, Mpote, and Halio, Tsepiso, and it seems you are a pastor. I was read today we are alone. We don't have the Christian church studio, we are alone. So, but you can ask me, Tsepi. Ask him that. So, guys, next edit in a little by 11 basa beach. If our beach, what like it all do a good story, why basa beach? Can do a good kill, put the vase, good or why basa beach. And then, yeah, you come. Yo, ya Basadi babake marabana banna. Ya ba first bashe, Basadi babake marabana banna. Ko dise ko yo na kitsi kima. Ya wena Maria, konke tlo tutsa bana beso hle. Tlohong solanka Jesu Kriste a so tsohi. Yo, lona mara. Tlohong solanka a so tsohi. That's us. Ai. Tlohong solanka mora motho a so tsohi tlohong. Yo. Petile guys, tabakane le yona ene. Le tlanjwetsa hore extra single grace tlo skana tlo jetsa ka hore extra single tlo pastor o kenya eng o bo wena ma o swa ka mama ke mama lebo ke ntse ke jetsa batho hore Jesu Kriste a kre ba mothagisa mabane so o thagisitswe you know about blessed 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 flows you are born we are that's why guys hona le motharing ke tutsa eng ke bala dilas aksatla ke Peter aksatla ke Peter bazalwane ba tla ba tlo re gabelletsa ntse re le mona life ene le a tsiba ha batla ba tlotla ka bo Matthew Luka Deuteronomy so ke batla pele ba fihla because ba mantsweng a 7 ba se mazwini a 7 lo ke batla pele ba fihla re be re qetile ke re ba Jesu Kristo thagisitsone maobane
so ha so tswe o zovuka kusasa so batho bohle ba senang banna lona basadi ba batle o tlonghleng ke tlo le tutsa ke le davaze ka speed man ka speed ke a ikenya ke a intsha if ha ona mabota ndikukhupha ka speed o tswa ka speed if punana yawe ha ina mabota ba vandalize ke re zing ke be ke re zing wa tsamaya ka speed ya hamba kuri ha ku sietse nako mara ha o le monate ke tla o testa ku tutsa hape ke tla o tutsa man ha o le monate ke tla o tutsa then ya o qetela di precious or batla location o la le motho itse batla location ke tla le fa location ona jwa now ke tse ba sa betshwene le bona batla ke tlo ba tutsane because what's ba nako nngwe ntho etsa gore le skela nyalwa guys hey man hey le lona man hey le lona man so ke tshwantse ke tlo lokisa diphoso tseno ke o kgalemele ke re ke tlo le kgalemela because ba banga kre ha le tsebile di women on top e tla go ditsitse o etsa women on top o ntse etsa tse o ntse etsa women on top o etsa tse ba ba o tla go etsa women on top o ntse etsa tse o can't up ba ba ntse be etsa women on top o ntse le khiba o ntse sit so tshwantse ke tlo sheba diphoso di bone imposo then a qetile go jwetse ra ilungisa ke qetile guys ne ke le hopotse mara ha o le mobe batho bohle ba babe Maria Pora re tla le tona batla ke botutse thank you swaka the devil is a liar ke tlo ututsa o swaka ho sane Jesu ha tswa o tla tswa a ba re tshwarela bibi uzostwala lo Yesu uzostwala izawuthina kavukayo if bazamxelela because abadoti ditoti tsena tsa bazalwane ba tlo mo jwetsa hore re entseng mara ke a tswa tla re tshwarela guys thank you so much so ke qetile guys so I'm done mpolokeng mokwena re wena o batla perfection mpolokeng I'm not doing that for me I'm doing for you Luna for Luna guys sorry re tseba o tseba the course ya gore wireless anyang re batla tseba the course wireless anyang a re ke hana ka Maria Pore se mataka blessed wa bora hle a ro hana ka Maria Pore se mataka Maria Pore ke ban ba hana ka wena ke a tla pato tlo Baba maluna kri le doki style ya lona akri ke le jetse ka re baba ga le tsebe le doki style o tla bo khumame ka re wa rapela baba maluna kri ke le jetse ka re le tsebe le doki o za bo kuqinga ke ya thandasa ke tlo lokisa di mistake tseno he jwale ke le tutse a le qetile le tsamaye thank you guys ne ke le hopotse man ne ke le hopotse man ne ke le hopotse guys Ai. Hey, my doctor prescription. Doctor prescription here. Hi, doctor Paka ma. Doctor Paka straight. Ai hle ho ka di fela yo
Usendleleni. Guys, make you look poor. Uthini zenzile pendula hle. Uthini pendula ntoni? Talk to me. Ipile koma na bohang. Kom. Aizan banta kwethu. Izan. Takhube Dakani. Andiyazi ngibuze ntoni. Guys, lisikela lebala here. The red pig ka Monday ka 6 yadlala. Dineo are sending love from Cape Town. Thank you so much. Maria Pori agree una le mzalwane ya hana ka wena mo. Ba hana ka wena. So guys, the right pig yadlala ka 6 o'clock le tla ibona 6 o'clock Monday. Le tla bona ke na le osemo a hlaiselle seropi a nang a tende skete se fihla mona sa seropi se setle. So Marlene ntse hloka ho tutswa wa tseba ka nnete ke hloka ho tutswa honest rationally ke hloka ho tutswa wa tseba ke hloka motho honest a ntutse a utlwe hore ke davaza jwang. Blessed are Shabo Maria Pore hantle le haiti le a tshwanela ke jala se fela nna Luna ba sa shaving the 100% women hair le skela ba sa shaving o gotle gona mo if I will shave o gotle gona mo le lona ba tshaba metsi le gotle gona mo lona ba tshaba metsi mo anfuni no ni bona a boy ka mantsi a di batlo lo ba bona le tseba doki style ya mosadi a sa hlapeng. Yes. Yo. Doki style ya mosadi a tshaba metsi. Ai. Yo, doki style ya mosadi a tshaba metsi. O kwale ka runa le TB. O kwale ya o vale ka phesubeni ka tune TB. Abatona nitse. Hey! Abari come abari baby come and say, abari came here. Let's about do it style ya musadi ya tshaba metsi. Let's get out of my. Akwe mekalfe doki style ya mosadi ya tshaba metsi e ka ruka kinya di khotulu hu tjena ka ruka kinya di khotulu hu ha o ntse e ka ruka kinya di khotulu hu ha o etsa doki ya mosadi ya tshaba metsi e ka ruka kinya di khotulu hu Yo, doki style ya mosadi ya tshaba metsi. Because doki style yo doki umdo ikamanzi yo
lona le tsebe next ka ke ya dikhothudulu etsetse ka ke ya dikhothudulu go bontsha gore Steve betse sero go bontsha gore Nthabiseng ha ba hlapi Lena for the right pick ke batla mosadi ya tshaba metsi ba kampa ba dula the right pick ha e batla mosadi ya tshaba metsi yo Maria Paul, about to test you on my bike. Come, Scott. Come, my baby. Come. Doctor HoNyoba, the right prescription. Guys, ne ke le hopotse mamkhuba ba hlape phoshia ha hlape le nna ke a hlapa yo nna ke a hlapa o swaka nna Are George motivate are basadi ba Gauteng ba hlapa Fiso Nene my favorite person jale guys le nna ke a hlapa a ke nna nthetsa gore ke hlape nkile ka le kopela gore before di khala le nto hlamba before ke tlwaela ho hlapa ngile ka le qoqela ka re dikenda thandana nomnye umuntu ngile ka ratana le motho o mong o seo yo ke le busy ke ntse ke le busy kanti ke batho bana ka ba bantu ke batho bana ba batlang go kenya monwana ka mona ka exoso la sisi a batla go kenya monwana ka exoso ndi mvukuthi lo mne ufuna ukuya ku exoso sana kumona gore mosadi ona batla go kenya monwana ka exoso nyaka ene ke sa tshepe ntho e ka exoso nyaka bendingayithembi too because ne hlapile o se o seo ne ke davaza ha bohloko ndinqandana nesandla sakhe ke thibana le letsola hayi ke lithiba ka nqena ke a davaza ka nqena ke tshwere letsola haye ke a mona gore o batla go kenya monwana ke re yo le nna ntho e ka morago ka exoso nyaka ha ke tsebe keng and it's a great heart nail. Emu tla o kenya monwana ka exoso hona le batho ba tla o kenya monwana ka exoso a o faka pangemva nini ga tlo tshwara molong hey iqhalalam ke na le stress ke re sisi and yazo za uzana ntoni ha ke tsebe ntho tlo tla ka yona o tlo tla ka yeng ke utlwa ke tshwile do thukile ha ke a davaza hantle the way ne ke na le stress ka teng ku utlwa gore
ba sisi o siano na etsore ke hlapa yo ha ndia hlamba bazalwane ha ndia hlamba yo ha impundu zam ndia hlamba yo ha ndia hlamba ha ndia hlamba impundu zam andlala e dia hlapa ditunu tsela tsa November ha dia hlapa ngwana go kga ai ke dihlapsa ai ke dihlapsa ngwana go kga ya na impundu zo dlala andina impundu ezamane zisithi hu ipina butter ke na ditunu tsa bapa o seno na ruti o hlapa na ke a hlapa bana beso yo ai ke a hlapa like ka tsofa o hlapa mmele ka o fela mare ka ditunu ka ezozo ai ndia hlapa ai ndia hlamba sana ndia hlamba nkana nindi ndia hlamba kina exozo o batla kinya monwana nna le o shave ke shave hloho le mona everyday hloho le mona everyday mo le ka mo ka exozo ke shave after 3 days after 2 days ke shave after 2 days ke shave o siano na nketse speech and half yo ke na le stress ke potsa gore o so o tlo tla le eng yo ibile ha ona test na respect jola ka di bona di na respect a bohloko di hana di hlapile mososeng mantsibua ha o ka re wa tshwara fela wa fitisa monwana mo ka utlwa re ona le ntho e etsaetseng yo ai no. So lantse le kenela the right pick kopa le bapa le metsi bana ba go gae hai hlambang hai hlambang bazalwane hlapang hey o tshwana la ha o mafa hlapang mara ene se tabaka yeno ne ke re fela fandaga ke decide basadi ba sa nyalwang kopana le powerful teaching doctor ding ga di tshwana le punane hey hlapang bana ba go gae hey wena blessing wena wena le umafa le yona sometimes that's why ke le jetsang ke re sex e batla gore e ka romelile gore sex batla go enjoy yes ka tumedilunga mmelaka sex batla go enjoy yetsa ka Rota go sa tawa yo sex entle sex entle sex ne batla rone jwa sex ne batla entle ke ne batla go singile once gore hantle sex yona e batla le tawa le batla go yetsa ay sex batla le tawa remember fela tshaba bazalwane bo just Jude of the Jesus Christ of the holiness of the judgmental marantle sex Joburg ntlo ya ka nna e na le bar Johannesburg my house ke kentse bar le mane ke na le a small bar nyana ke
Hey, sex batla le tawe. Ne ke le hopotse. So guys, ne qetile bua le lona ene ke re tlonya ke tlo le tutsa solanka Jesus mora motho so ka tsoa ke le tutse ke utlwe le phoso tsa lona ke eng le nna le utlwe phoso ya ka ke eng then le tsebo ntjwetsa hore ke lokise because I fail to understand hore motho ya motle jwana ka nna ba sena motho ha ndi tjong ke man man yo I do this. Shaba mo buti ya motle jwana ka a ba sena motho man I Shaba Sheba. Le next legit ke hloka ho tutsa straight. Ke hloka ho tutsa. Ha o qetile ha ke qeta ho davas o njwetsa hore novi. What are the tse di rena lo praise kanti we are not good. I must tutsanen basaban must tutsanen. I are tutsanen. I must tutsanen ke le kopa re tutsanen ke le kopa. Ha re tutsanen ke tlo le romela location. Bohle ba batla location ke le romela re tlo tutsana ke qetile ho bua le nna tsamaenhle hambang kapa ke finthe le batla ho mpotsa yona mpotseng ka speed mpotseng he ke ya kwala hleng mpotseng ka speed yo hey doctor yaka man doctor yaka mpotseng he ke kwale ba batla ho mpotsa mpotseng he ke le arabe ka speed ke tsamaya typang he le mpotse ka speed ke le arabe hleng sko fite ma pele hleng khotsa typang he le mpotse dipotso le ke ya kwa Thank you so much. Monday 6 o'clock. Monday the red pick ya dlala. Applyang shabana. Applyang if u batla kenela the red pick. Guys skela ba off. Skela nkuka personal le mama. Guys skela ba personal. Skela ba personal. Ke motho wa batho ba skela ba personal ninga qumbi ma skela kwata ke a kopa le ba tlo kenang skela kwata hle ke a kopa skela kwata kana go tsene we want to have fun epileng Vince Vines I get to game ara will be watching ka 6 o'clock so guys skela ba personally kana go tsene skela tla le personally mona nto skela tla le personally mona into social media skela tla le sensitive le emotional le tla ba frustrated so guys ke a kopa hleng nna qetile bua le lona it just that ne ke lo hopotse nemba fela ke khala fela o bua nonsense so fela and then it just that agrika la bhlona ke etsa contact so today ne ke fela ke khala fela hore ke tlo chilla le lona fela but thank you so much guys I love you and I will always love you ki delete the video Marato wena nto blessed ne kena ne kunkile ka eka ntho le nna ne kunkile ka left maru ya such a place nhle
You are such a blessing. I love you so much. Guys, ki delete video kapa ki tlohelle. Ba babedi fela ba bararo nkarabeng ki delete kapa ki cancel. Bua le nna hleng ki delete kapa ki cancel. Blessed, I love you so much. I love you so much. Ki delete kapa ki cancel. Ke se ke ga delete. Bua le nna hleng a gore ke kenke motho. E ka rona le motho a requesta. Ona le motho a batla requesta mona. Request ape ko nke. Request ape ka speed. Ke a kwala hle bana. Request ko nke. Ya wa ke na requesta. Ke mo nke. Ke bona o tlo re o tsa ka tsa TikTok. Mona tsa TikTok ana e sokodisitswe ka Facebook. Eding. Na ke tse wa e sokodisa feta. Ki delete kapa ki tlohelle hleng buang le nna hleng. Ki delete kapa ki tlohelle ona le bonya ya requesta a gore ke monke. A gore ke nke. Na ke tse wa le sukula o ede ya tse. Ti. Na ke tse wa e sukula le ede tse. Okay, ke yona motho ke ene. Hi. Hi. Hello. A ke tse o etsa nang hle. Guys, thank you so much. I love you. See you Monday at 6 o'clock. God bless you guys. Thank you so much, guys. Can't need to get Rota. Ne ke re batho ba tlo tlang ba tlo re correcta hle rona ne re ipapalla fela ba na le enga se la kwatang hle rona re a dlala hle o tsa TikTok mona rona re batla o tseba ke re letswa kerekeng mane motho o nyorilwe morabuto a re ke nyorilwe so ne ke ntsha stress so lu sa bo ke nyorilwe. So, Matsunyane. Thank you so much, my big brother. Thank you so much, my pastor. Thank you so much. Guys, mona TikTok runa, mona social media, runa re batho ba rata ho have fun, rata fun man, and then rata re thabe. Nuna, love you more. Thank you so much. Runa rata ho thaba guys, can it. Sometimes ka Monday ha ne ke etsa show ya ka TikTok ke ne ke jwetsa batho ke runa di entertainer. Sometimes we do things to entertain, not because we are ke seo re leng sona. No, sometimes we do things to entertain our people. So then we tell about ba angry, ba bitter, ba kwata. Tsepi, if you want to talk to me in that waka, 073 202 9079. That is my number. You can call now. I can see you are a man of God. You can call me to 073 202 9079. Can you repeat for the last time of this episode?
man of God, prophet, 073-202-9079. Can you repeat that? Ladilas, 073-202-9079. Guys, Runa, social media mona, really entertainer. Sometimes we into because we entertaining you. Somebody with TikTok Monday. Are you are not Dr. November? He posted in also so but I seen na you. Are when ka kopana le nna o tompona I'm not that person. But the TikTok are TikTok the postings I or poster nonsense of fair. So sometimes we doing things for entertaining you guys. I've got kids, I mean, skis, request up, request. Thank you all so much, guys. Yang ke re ke ngosane ke a le rata. Ne ke batla go patela tabena hore somebody with a TikTok ngore some yena o posta di nonsense mare ha se se o a leng sona le rona ezinye izinto sizithetha. There was a time when I keep back on Davas, keep back out Davas. What today? They keep back out tester, Kauli Tuza. I know. Utoma bona batoki na hosan. Bali angry. This man of God needs a deliverance. Utauta batoki na bali angry. Usani. And then nakana kote I was just having fun because let's kili one. So I can't boreile kiramar. I've got my friends, man. Ke na le di-friends tsa ka ne ke utlwa ke boreile ka ragma ke na le di-friends tsa ka tlo ke etsetsa the video ke kope le bona di ncokolele nabo because I know ba bang ba lona le ntse le idle ha le na batho jwala ka nna so ke a ke re not le tlo ke etse short video just ke kope le batho ba nratang le bao ke ba ratang. Thank you so much guys, I love you. Batok le check ebile ke tlo tloela video ena little bone hosani yo bazondithuka. You need God, you need Jesus, you are a devil worshipper, you are satanism, you are in yo batlotla hosane guys tle le mabone yo bayatla ba wa tseba hona le batho ba lwanang kore you will swear hore morena just o itse ba sale you will think hore morena just o itse ke kopa le sale le tshwere position ya ka o tlo nagana gore morena just o ba sile gore ba tshware position the way ba leng angry ba jatšhang ka teng you will swear gore yo morena jesu o itse ke a tsamaya ke a go ntate ke kopa le sale le ntse le njatšhela batho and rona we are having fun here, you know. Ne ke mametse ke rata Mseleku ne ke rata show ya Mseleku ke a rata ne ke a rata ka pelo ka kaofela. So ne ke mametse my favorite person yo modimo ka mpha mosadi ya tshwanang le Tatuma Makhumalo yo Makhumalo modimo ka mpha mosadi ya tshwanang le Makhumalo. So ne ke mametse Makhumalo la checketse friend ya hae so Makhumalo a ntse a bua gore yo a ntse a bolela friend ya gore ba ne ba ba criticizer left and right. I bolela friend are yo are people were criticizing. So friend ya Makhumalo mo jwetsa gore no, you need to block those people, block them. Everyone ya tlang wena ya o criticize mo block. So I was shocked because Makhumalo ke nna ke netse housewife in so and Makhumalo is my favorite. Oh Makhumalo ne kere if Msele ka ka molahla nkaya KwaZulu Natal nkaya for Makhumalo yo nkaya KwaZulu Natal. So Makhumalo na bolela that lady yo people were criticizing us so much. Now yo I was shocked kiribana but when I criticize boma
housewife of whatever KZ ono kapa ka Durban inye kura wa shocked ke re mare he social media na le batho ba kwatileng wa utlwa social media na le batho ba angry o tlo ba bona le hosane ba tla ba nkwatetse wa bona no jona nna le ke joka le lona ke idlala le lona o tlo bona ba sa bequmbile kusasa bazongena pa bandithuke mara hona bothata. Thank you so much guys, I love you. I love you, bye.